شوامخ الجبال شبابنا هيا إلى المعالي هيا اسعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي باتنكاكن باتنا قلبت لكتك سهاي هايلنا مكت بانا بستوني باوفنت عنت. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalahayga sharafta leh insha allahu tacaala waa wada sheekaysigii insha allahu tacaala uu talagala bisha barakeysan insha allahu tacaala inaan online ahaan aan ku barano nigir aan waa wada sheekaysigii koowaad. አንተ አህመድ በጣም ጠምቶኛል ውሃ አጠጣኝ። አንተ አህመድ በጣም ጠምቶኛል ውሃ አጠጣኝ። ቀዝቃዛ ውሃ ወይስ መካከለኛ? ቀዝቃዛ ውሃ ወይስ መካከለኛ? ቀዝቃዛ ውሃ ወይስ መካከለኛ? ቀዝቃዛ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ቤት የለም ግን ከመደብር አመጣልሃለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ ቤት የለም ግን ከመደብር አመጣልሃለሁ። እሺ እንካ ብሩን። እሺ እንካ ብሩን። አንተ አህመድ በጣም ጠምቶኛል ውሃ አጠጣኝ። ቀዝቃዛ ውሃ ወይስ መካከለኛ? ቀዝቃዛ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ቤት የለም ግን ከመደብር አመጣልሃለሁ። እሺ እንካ ብሩን። المعنى مركب አንተ አህመድ ወር አህመዶ አንተ አህመድ ወር አህመዶ በጣም አድባን ጠምቶኛል ኦህራደይ በጣም አድባን ጠምቶኛል ኦህራደይ ውሃ አጠጣኝ ቢያይ ወራብ ቢያይ አቢ ውሃ ቢዩ አጠጣኝ አቢስ አንባይ ወራብ ቀዝቃዛ ውሃ ቢዩ ቀበው ወይስ መሰና መካከለኛ ምን ተሐደሃዳ ቀዝቃዛ ውሃ ቢዩ ቀበው ወይስ መሰና መካከለኛ ቢያ ተሐደሃዳ ቀዝቃዛ ውሃ ቢዩ ቀበው ቀዝቃዛ ውሃ ቤት የለም ቢዩ ቀበው ጉርገም ያላን ግን ላኪን ከመደብር ዱካንka ama meherad ayaan amadalahalo kaaga keenaya እሺ እንካ ብሩን hayho lacagta አንተ አህመድ ወር አህመዶ በጣም ጠምቶኛል aad baan u haraaday waxa aad biyahay waraabi ቀዝቃዛ ውሃ ወይስ መካከለኛ ቢዩ ቀበው መሰናው ku dhaxdhaxada ቀዝቃዛ ውሃ ቢዩ ቀበው ቀዝቃዛ ውሃ ቢዩ ቀበው ቤት የለም ጉርገም ያለው ግን ላኪን ከመደብር ዱካንka ayaan amadalahalo kaaga keenay እሺ haye እንካ hoo ብሩን lacagta አዲስ ቃላት waa erayo cusub aan ka faa'iideyno wada sheekaysigan ጠምቶኛል waan haraaday alxamaanyim aan haraadin ጠማክ waad haraaday alxamaashim maadan haraadin ጠማሽ waad haraado dhediga alxamaashim maadan haraadin ጠማን waan haraadnay alxamaanin maanan haraadin ጠማ wuu haraaday alxamaa muusan haraadin ጠማት way haraaday alxamaatin maysan haraadin ጠማችሁ waad haraadeen alxamaachum maydan haraadin ጠማቸው way haraadeen alxamaachum maysan haraadin insha Allah ta'ala ashrada la soo xifdiyo insha Allah ta'ala wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.